peru čacidrinu, lepe cure uživam u vinu. Reku Drinu, ponos moga kraja, ona mi je simbol zavičaja. Reku Drinu, ponos moga kraja, ona mi je simbol zavičaja. Gde je bašta, gde je Drina, tu je moja dedovina. Gde je Tara, gde su jele, tu sam rođen, moja sele. U organizaciji Udruženja građana Gvozdački dan i mesne zajednice Gvozdac i Odbora za kulturu 25. jula održana je 4. po redu manifestacija Gvozdački dani na Lazića ravni na Gvozdačkoj planini. Pod motom Ako si kosac, dođi u Gvozdac organizovano je nadmetanje kosaca u ručnom košenju, centralni deo ove manifestacije koja polako ali sigurno prerasta u tradiciju i u prelepim predelima Gvozdačkih planina okuplja brojne posetioce. Iako je leto period kada u bajnobaštanskim selima ima najviše posla u njivama, malinjacima, pašnjacima, kada vredni domaćini ubiraju prve plodove višemesečnog napornog rada, mora se odvojiti vreme i za predah i zabavu. Zato su se Gvoščani okupili, organizovali i pozvali svoje komšije da dođu na Gvozdačke dane. Jedan od glavnih organizatora ove manifestacije je preduzetnik Marko Marković. A ja sam organizator ovde i nosilac svega ovoga. Volim ove manifestacije, pogotovo što sam iz Gošca i rođen sam tu, a i kosim od svoje 13. godine, tako da volim da se održi ta neka tradicija, da ostane. Jesi kao organizator zadovoljan svim što se dešava? Jesam prezadovoljan, sam bio i veliki broj odziv takmičara u košenju, imamo i veliki broj za koji se angažuju za skoku daj, za vuču konopca. Kad je to, kasnije? Pa kasnije, pa ćemo tu jednu po jednu da se malo odmoriju zbog temperature, malo da se raslade i tako. Ovo je livada od komšije Radoja Tanasijevića, moja je ova preko puta i vikendica i tu, pošto smo komšije i tu smo, da kažem, jedan uz drugog. Ti si veliki igratelj u Bajnoj Bašti, odbornik si u opštini. Jesam, dakle, da. Ali svaki drugi kad pomenem, oni kažu Marko, Marko. Pa šta će selo kad nestane Marka? Pa ne znam. Šta će žene kad nestane mene, znaš To i to se postavlja. Šalim se. Imaš i šta još ti da dodaš? Pa nemam ništa, zadovoljan sam sa odzivom. Mada jesi sezona sada ovde najveća u planini sa branjem malina, ali je odziv baš ekstra i super je manifestacija. Bilo je lepo, najbitnije je druženje, znači da se družimo, da se tradicija ne zaboravi. Najviše mi je u ovome pomagao Marko Marković, i zahvaljujem se svim učesnicima koji su došli da podrže i koji su ovde znači došli na kosidbu. Bila je borba bespoštedna, dali smo sve od sebe, sve smo sebe dali da pobedimo, svi su pobedili. Jeste. Pobedili smo svi, znači čim se družimo ovako, svi smo pobedili. Marko vam je glavni čovjek ovde, jel to pomaže rečima ili novcem? Marko nam je prvi u svemu. Marko Marković ne da da Gvozdac posrne, da Gvozdac je sa natalitetom dobar, ne damo se, imamo dosta đaka i znači nećemo dati da Gvozdac nikako posrne, a i ova tradicija pokazala je znači da idemo dalje. Uporedo sa berbama maline ili odmah posle nje, počinje košenje livada u brdsko-planinskim predelima. To je zahtevan posao koji zavisi prvenstveno od lepog vremena, ali i veštine kosaca. Na takmičenju na Lazića ravni okupilo se 13 kosaca iz Pilice, Ovčinje, Gvozca, Jagoštice i Bajne Bašte, a kosila se livada Radoja Tanasijevića koji je pre nadmetanja održao i zdravicu. O današnji dan se jarko sunace, budi na pomoći, pomozi, spasi, sačuvaj, nakloni život, zdravlje, sreću, biriće ovom mom narodu koji je došao da kosi, da se ponosi. Dragi kosi, dobro mi došli, svi ostali takmičare ću da pozdravim, da proslavimo u zdravlju, veselju. Svi smo mi dobri, svi smo mi pobednici, ali smo pobedili ono najvažnije i najsretnije, da smo živi i zdravi. A ova čuturica služi, donosi život, zdravlje, sreću i biriće, napredak svima, hvala kosima.
A hvala i ovim drugim takmičarima i ovim gledaocima. A i žiriju će imati težak posao da odluči, a svi smo pobednici, ne možemo se ljutiti, neko mora pobediti. Za sreću, zdravlju, sreću, veselje i napredak. Živeli! Petočlani žiri u kome su bili Cvetko Pavlović, Boško Ostojić, Radoje Marjanović, Željko Tanasijević i Zoran Vasiljević, predsjednik žirija, imao je težak zadatak. Po završetku košenja petorica najboljih ponovo su izašli na livadu, pa je tek posle drugog kruga žiri proglasio trojicu najuspešnijih. I ove godine je teška odluka. Svi su dobri. Dobri, iznenadili smo i gradski kosi, i seoski, i planinski, svi su pravi kosi. Možda je meka trava. Nije, boga mi, trava je ovdje, tvrda je trva. Tvrdi je ovdje i život, ali trava je, lep je dan, što Bog nas pogledao na lep dan i dobro je. Hvala im svima što su došli. Bez obzira što si u žiriju, ti si jedan od organizatora ovoga. Pa jesmo, to je Marko ovdje organizator, ja mu dajem svaku podršku i svakome koji nešto želi ovdje. U košenju su se nadmetali Rašo Pavlović, Vladislav Marjanović, Radoljub Petrović, Milija Marjanović, Željko Stefanović, Milan Perišić, Zoran Marjanović, Dejan Janković, Mladen Lukić, Andrija Tanasijević, Radomir Aleksić, Dejan Pavlović i Milovan Pavlović. Po odluci žirija prvo mesto osvojio je Dejan Janković iz sela Stuparević iz Pilice, drugi je bio Željko Stefanović iz Jagoštice, a treći aktualni predsjednik Skupštine opštine Bajine Bašta Mladen Lukić. Pobjednik je dobio pehar i diplomu, a drugoplasirani i trećeplasirani ručne kose kovane u Mrkonjić gradu. Evo, došao sam da se takmičim na košenje i ja mislim da sam pobedio. Na osnovu čega to znaš? Pa radi učestvovanja i manifestacije i eti. Da li pomaže ovaj stomak da bolje kosiš? Boga mi ne pomaže, mora stomak se smanji. Kako? Pa lako da se ne jede. Pa šta će danas kad bude pečenje? Pa šta ćemo, ništa, ješćemo. Preskočit ćeš? Neću preskočiti, Boga mi. Pa onda neći smršati. Neću smršati, ali morat ću jesti. A ne moraš. Nisam jeo od sinoć, ništa. Spremo se. Pa da. A koja ti je kosa? Kosa je silverka. Tvoja? Da. Koristiš je kod kuće? Da. Inače ti si, odakle si? Iz Pilice. Govore kako Stuparević? Stuparević, da. Imaš sav alat? Imam sve. Kakva je konkurencija bila? Jaka je bila konkurencija. Lepo je vidjeti predsjednika Skupštine opštine ovdje među narodom. Ne samo kad je glasanje, nego i kad je kosidba. Lukiću, reci malo, evo današnji dan i to, otkud da se takmičiš? Pa na nagovor mojih prijatelja iz mesne zajednice Gvozdac, danas sam ovdje i na njihov poziv. Kao što vidite, lepo vreme, lep ambijent, lepa priroda i što je najbitnije, lepo druženje. Bitno je učestvovati. Ove livade i miris livada, ovo nema nigdje, ti si često u Beogradu, pa jel ti ovo nedostaje? Naravno da nedostaje i kažem i ponavljam, nisam uzeo kosu u ruke sigurno u zadnjih 25 godina. I prisjetio sam sad svog djetinjstva i kad sam to radio. A uzeti kosu posle 25 godina nije lako? Nije nimalo lako i zaista život na selu nije nimalo lak i mi smo tu da ovom narodu pomognemo koliko budemo mogli i koliko je naše mogućnosti. Oni od vas očekuju, pogotovo onaj vidikovac tamo što se pravi i sve ostalo. Tako ja znam, je. imam pozitivnu energiju u vezi sa tobom, pa trudi se jer narodu treba i mala pomoć da bi bio zadovoljan. Tako je, pa ništa oni ne traže posebno, samo ono što im je potrebno, a to su prvenstveno putevi, infrastruktura, struja. Nisu njihove želje nešto velike i preterane. Iskoristio priliku da se zahvalim organizatoru, predsjedniku mesne zajednice i svim ovim divnim ljudima koji su uzeli učešće u današnjoj manifestaciji. Voleo bi kad bi ova manifestacija sljedeće godine još više ljudi privukla jer zaista je mnogo lepa. Ti si jedan od jačih kosaca, imaš dobru crvenu kosu, slaže se sa majicom. Pa, taki nam je običaj. Ja se ne takmičim. Nisi se takmičio? Jesam se takmičio, ali ružno je da uzmem prvo mjesto, sam bio, prepuštam drugima. Šta ti je ovo? Pa to mi je neki kamenčić, običan kamen. Ali se pokazao dobar. Iz Gvozdačke planina? Naših gvozdački i općinski. Stena. Ti si navikao na ove trave?
Pa i jesam. Su lekovite trave? Pa ja mislim da jesu. Znači, krave daju To i dosta... kosa kaže, pogledaj. Daju dosta U mlijeka. dva otkosa gledaj koliko je smole A na to kosi. tvoja? Moja. Smolena. Da. Šta znači smolena? Smola od trave. To su ti. Da. Pa da li kosiš ponekad i kada nema ovog takmičenja? Pa zadnje godine. Imaš trimer? Od takmičenja do takmičenja. A čime kosiš kuću? Trimerom, obično malinu, livade kosačicom. Imaš i malina. Imam nešto malo. Koliko je to malo? Pa jedno 1500 struka. Koliko kilograma ćeš napraviti? Pa naberem tonu i pol. Dosta ti je to para za pola godine. I mnogo. Taman. Po prvi put na gvozdačkim danima u ručnom košenju oprobale su se i pripadnice lepšeg pola. Svojim trudom izmamile su podršku publike i pokazale da naredne dane ovo takmičenje treba organizovati i u ženskoj konkurenciji. Otkud to znanje kositbe? Pa ja sam odavde rodom iz Vosa. Od porodice Tanasijevića. Dobro, i naučila ovde? Da, jesam. Pa šta kažu ovi o tvojoj kositbi? Pa nek drugi kažu. Koliko vas je bio danas u konkurenciji žena? 3 žene. A sad ćemo uskoro saznati, je li se sećate uspomena i tako, kad ste zadnji put kosili? Pa bilo je davno, kao deca. Otkud vi to da kosite? Pa obožavam selo, volim da kosim, kosila sam kad sam bila mala i došla sam kod brata ovde. Nesi zaboravila? Ne, nikad neću zaboraviti. Hoćeš pobediti u ženskoj konkurenciji? Neću, pustit ću Snajku da pobedi. Opa, i Snajka... I Snajka je konkurencija, Snajka je kosila. O, pa to je dobro, na mlađima sve to ostaje. Tako je. A kojom kosom kosiš? Običnu kosom. A ima li neko ime? Nema, pozajmio mi kosu moj komšija Milan Perišić. A jesi uspela ceo red da otkusiš? Jesam. Šta kaže žiri za tvoje košenje? Kažu da ću pobediti. Pa sad ćemo to da vidimo. Drago mi je. Da li je razlog bio što lepo kosi da uzme tebe za muža? Pa, pitaj. Sve je moguće. A, je moguće? Sve je moguće. Sve je moguće. Da. Raduje me, ona je treći učesnik i lepo je da se družiš ovdje. I si naučio da kosi? Kosi, da. Pa I drugi. da broji pare. Kosi, da. Ja se šalim malo. Dobro je da si ovdje u planinama, ovdje je blizu tvoj zavičaj. Jeste, da, blizu je. Jel imaš ovdje ići livade? Ne. Sad da, trenutno. Ovoga Marka ti mnogo hvale. Ti si onda srećena žena. Pa da. Pored košenja održano je i takmičenje u nadvlačenju konopca. Prvo mesto osvojilo je Strmovo, drugo Tim 101, a treće Strugara Ostojić. Da pogleda takmičenja i malo se podruži sa komšijama, na Lazića ravan došla je i Ruža Pavlović, još uvek krepka iako je zagazila u 9. deceniju života. Pa Ružo, otkud ti ovdje? A ovdje ja živim odmah ispod stijena dole. Odmah tu dole, kuća mi. S kim živiš? Sa sinom i 3 unučića. Ala, Vera, šta radite? Snaja me napustila, ostavila njih 3, ja sam i svi 3 odgajila. Au, Snaja. Pa ne odgovara je ova klima. Pa to su sada u svetu najveća moda. Ostavljaju decu i udaju se. Pa kako izdržavaš, kolika su djeca? Veliki su, unuk mi je već završio i zanat ima elektropostrojenje, kupila sam mu i kola i sve. Otkud ti pare? Pa radimo poljoprivredi, stoka. Živim od poljoprivrede. Koliko imaš godina? 81. 81. Jeste. Jesi peške došao do ovdje? Peške od Koljeve do ovde. Pa kako te služe noge? Pa hvala Bogu. I Valjevu sam išla peške. Valjevo, koliko kilo? Bajnu Baštu. Sve peške? 60 kilometara i Valjevo, ja sam peške i po 20 kila na leđima nosio. Ajoj, si vredna ti mnogo. Pa. Koliko imaš krava? Krava imala sam 3, 2 sam prodala, 31 ovcu ima. Umatičenu. To čuvaš? To čuva. A jer sin tu i on čuva? Jesu, o poljoprivredi se bavimo, nema on zaposlenja. Unuk mi je sad tek dobio posao. Šta je dobio? Pa elektropostrojenje završio i Kozarića radi. Je li dole u Gvozdačkom polju? U Baštu. Imate li u Gvozdačkom polju šta? Nemamo, samo po stenama i u Goran planinu. Samo po stenama, ja? Jes. Ala, Vera. Dakle, vredna si, radiš, nosiš. Na šta se žališ? Ne žalim se ni na što. Pritiska, pijan tablete 33 godine. I? Dobro. Dobro. Piješ i pivo, rakiju? Nekad, po jedno, a više ne. I mnogo 2. Ja, rakiju na okuša ima 30 godina.
Jesam ja pila, ali moj posao nije jedan dan gubio. A pila dobro? Ja nisam napijala se. A je li uspevaš sve sama da poradiš, pomaže li ti? Sve i sirim i varim, ima moju mušteriju iz bašte za mrz, unuk otera s kolima. Pošto je sir? Sir je 300-600 kajmaka. Nije skupo. Imaš li sad kod kuće dole? Molim. Imaš li kod kuće sira i kajmaka? Ima, brate, ko hoće. Pažnju posetilaca privukla je i neobična skulptura usred livade. Ona je delo mladog Darka Petrovića, studenta Likovne akademije, koju je upisao nakon što je završio osnovnu školu u Rogačici, a zatim srednju umetničku školu u Užicu. Pored slikanja, Darko voli da se bavi izradom skulptura, a ovu je doneo da pokloni Kenovoj galeriji na Gvozdačkoj planini. Zovem se Darko Petrović, student sam u Trebinju. Studiram likovnu akademiju, smer slikarstvo, 3. sam godina. Pa tu sam skulpturu uradio za naš kraj da vide kako se to radi i to je radio francuski vajar Jean Antonio, tako se zove. Biće još dosta skulptura, slika. Gvozdački dani i ove godine nisu mogli da prođu bez poznatog pevača iz Gvozcara Denka Pavlovića, iako umoran otpevao nam je strofu iz njegove najslušanije pesme o Drini. Može Srbo, premda sam umoran, 4-5 dana se rad, ali može. Ali ćemo reći kako bi bilo tek da nisi umoran. Pa, gde je bašta, gde je Drina, to je moja dedovina, gde je Tara, gde su jele, tu sam rođen, moja sele. Radenko Pavlović, ovih livada lekovita trava. Da. Dakle, to su te trave koje si pio u čajevima i dale ti dobar glas, dobro grlo. Radenko Pavlović u čuverci po pesama, da te ne hvalim prvo, ovdje ti srce malo lepše kuca jer si u svom zavičaju. Kako ne, Srbo, sud prolazim i odam, ali kad dođem ovdje na ove livade i ova polja, srce mi je kao kuća, ovo sam među svojima i sam sretni ovdje. Je li ovaj narod danas srećan? Pa ja mislim da su sretni. Jer mi se zaželimo jedni drugi i meni je srce kao kuća danas. Marko, organizator ti je komšija prvi, on je... Ma Marko je se angažovao sve sam i zahvaljujući njemu Marku sve ovo se i dešava, da nije Marka ovo ne bi ni bilo. I vas televizija da i vi to ne podržite. Ostatak Gvozdačkih dana protekao je uz muziku, druženje, bogatu trpezu i narodno veselje, a organizatori se sljedeće godine nadaju dodatnim sadržajima i novim posetiocima. Gvozdačke planine, Debelo brdo i okolina zbog svoje zdrave i prelepe prirode narednih godina mogu postati novo otkrivena turistička destinacija ukoliko sve to proprati neophodna infrastruktura. Zanimljivih sadržaja već ima, među njima su i Vidikovci, Kapija, Podrinja i Ovčinja. Sa njih se pruža neverovatan pogled na vrhove Tare, Podrinje i deo Republike Srpske. Vidikovac Ovčinja na svom imanju, pored puta Bajina Bašta Valjevo, postavio je Zoran Vasiljević. Vidikovac je opremljen teleskopom, a pored je i objekat od drveta u kome se brojni turisti i putnici mogu okrepiti kafom. Zoranov komšija dosetio se da kraj Vidikovca prodaje domaće sokove, džeme, slatko, rakiju. Tako da ideja ima, samo ih treba ostvariti i u praksi. Bio sam ti, druže, u tvom rodnom kraju, tvoju staru majku našao sam samu. Zaplakao sreće kad me prepozna, šta je s mojim sinom, ispričaj mi sada. Zaplakao od sreće kad me prepoznala, šta je s mojim sinom, ispričaj mi sada. Vratit ću se, moja majko znaj, da te vidim dok si živa i moj zavičaj. Vratit ću se, moja majko znaj, da te vidim dok si živa i moj zavičaj.